Halleluja. Titel vir my boodskap is vandag, We are called to live in prosperity. Ons is geroep om in oorvloed te bly. Die oomblik as ek die woord prosperity noem, dan dink almal aan geld. Want ons dink prosperity is geld. Die eintlike woord prosperity beteken nie geld nie. Onder andere beteken dit geld. But it speaks of total peace. It comes from the word shalom actually, which means blessings to prosper in all things. That is health, mind, body, financially, spiritually, in the gifts of God. And if I look at the church, and if I look at the world, we the church don't look much different to the world. Ons die kerk lyk nie baie anders as die wêreld nie. Ons het dieselfde probleme, ons het dieselfde finansiële druk, ons het dieselfde skei saak syfer tussen ons. Dan wonder ek, maak die woord regtig 'n verskil aan die Christen? Because die woord moet 'n verskil maak. Amen. Hallo? Is julle koud vanoggend? Moet ek julle warm maak? Of moet ek julle warm preek? Dries, sê vir die ouens, word wakker. Die woord moet 'n verskil maak in my lewe. As die woord nie 'n verskil maak nie, dan is my geesmens dood. Hallo? Wanneer hierdie woord nie meer 'n verskil maak nie, of wanneer hy glad nie 'n verskil maak nie, is wanneer ek hom lees met 'n gees wat dood is, en dan is dit net 'n boek. Maar hierdie is die lewende woord van God, en dit bring lewe aan die wat dit hoor. Nou kom ek vra hierdie vraag. Hoe is dit moontlik dat Jesus oor die see gaan in 'n boot wat amper gesink het, maar hy kom aan die kant, en toe hy daar kom, toe is daar 'n man vol demone, duisende demone. Sy naam was Legion. Ek weet nie hoe sê dit in Afrikaans nie, dit is seker nie 'n legend nie, of is dit legend? Legia. Die betekenis daarvan is baie, duisende, meer as 1, meer as 1000, duisende. Nie 1000 nie, duisende. Toe hy nader aan hulle begin kom, aan die man begin kom, toe roep die demone uit, Jesus, hoekom kom jy? Jesus Christus, die Seun van God, hoekom kom jy ons? Why do you come and torment us before our time? Hoekom kom jy ons judge voor ons tyd? Die demone het vir Jesus herken. Maar die Jode, die Fariseërs, die Sadduseërs, die wat hom gevolg het, tot die disippels, kon hom nie uitken nie. En daar sit mense in die kerk vandag, wat nie die Jesus ken deur die woord van God nie. Die demone ken hom, maar ons ken hom nie. Hoe is dit moontlik? Die demone ken die woord, maar ek en jy ken nie die woord nie. Die woord van God, Jesus Christus. You know why we don't know him? We haven't opened our hearts to him. We know him with our head. Ons siel verstaan hom en glo, ons moet in ons hart Jesus aangryp. Iemand sê tog net amen asseblief. Ek raak senuweeagtig hier vanoggend. Voel of ek in die lijkhuis staan en preek. Jy weet ek 'n jong man is en hulle sê vir my, jy gaan nou pastoor word. Toe lag ek vir hulle, ek het nog nooit voor in 'n klas gepraat nie, never mind voor 'n gemeente nie. As dit gekom het by speech tyd, het ek weggekruip, of ek het gebank, sorry, julle het net nie gehoor op die video nie. Toe ek begin speel het in die bands, het ek agter die gordyne weggekruip, want ek was skaam vir die mense. En hulle roep my in die bediening. My tannie het gevra, nou wie gaan preek? Van Sean kan nie praat nie. Ek het nou iets gesê daarvan.
Ek het te veel gepraat en te min gedoen. Lyk sy. Toe het ek teddybere, my sussie se teddybere so op my bed gesit. Dan preek ek vir hulle, maat, en ek salf hulle, en ek bedien hulle, en die spoeg het gespat, en ek het gesê, amen! En ek het gehoor daai teddybere sê, amen, pastoor. Gelukkig, dis die eerste plek waar ek gaan preek, 'n kleerlingkerk, en dit is lekker om in 'n kleerlingkerk te preek, van alles wat jy sê, herhaal hulle. En as jy sê, die Here is goed, dan sê jy, die Here is goed. As jy sê, halleluja, dan sê, halleluja. So jy hoor daai boodskap 2 keer. En nou sê ek vir julle vanoggend, amen. Halleluja, ek het een of twee kleerlinge vanoggend. En ek sê dit nie rassisties nie, ek asseblief as enige iemand die video luister, dis nie 'n rassistiese statement nie, is kosbare mense, wie ek baie vriende, wat geklassifiseer is as kleerlinge, baie van hulle is my vriende. Ons moet in oorwinning lewe. Ons moet in prosperity lewe. Wat is die regte woord in Afrikaans vir prosperity? Iemand my sê, is my, weet jy? Oorvloed. Voorspoed. Ons moet in voorspoed bly. Ons moet wegkom. I've written this in English. We have to come away from a poverty mindset to a prosperity mindset. Ons is te lank onderdruk en ons het hierdie mindset van ons survive. I'm not a survivor, I'm an overcomer. The Bible never called me a survivor. Jesus says you'll be more than overcomers. Not overcomers, more than overcomers, more than conquerors through Christ Jesus who strengthens you. Hoekom is die kerk nie in oorwinning nie? Hoekom is die kerk nie in oorvloed nie? In Johannes 10 sê dit die dief het gekom om te steel en te verwoes en om dood te maak, maar ek het gekom om julle die lewe en die lewe in oorvloed te gee. Daar's weer daai oorvloed. Hoekom het ons nie 'n lewe van oorvloed? Is ons in Jesus of is ons nie in Jesus nie? Hallo? Kom ons lees saam Hebreërs 4 vers 12. Hebreërs 4 vers 12. For we know the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, and piercing even into the dividing asunder of the soul and the spirit, of the joints and of the marrow, and it's a discerner of the thoughts and of the intents of the heart. Die woord van God is 'n skerp. Noem die skerpste swaard wat jy ken. Skeermes wat jy ken. Dis sterker as 'n Gillette blade, as 'n Wilkinson blade. Hy's skerper as dit. Hierdie lemmetjie is so sterk van die woord van God that it cuts between spirit and soul. Gees en siel. Dit sny, dit maak 'n divisie tussen gees en siel. Hallo? Nou kom ons hoor mooi vandag. Ons is 'n gees, ons is 'n driedimensionele mens. Ons is 'n gees. Ek en jy is 'n gees. Ons het 'n siel. En ons woon in hierdie ding wat ons 'n liggaam noem. Sê julle saam met my? Die liggaam volg of die siel of die gees. Die liggaam het nie 'n wil van sy eie nie. Die siel en die gees moet saamkom of dis waar die oorlog is. Is hier so by die siel en die gees. My verstand sê moenie dit doen nie, my hart sê ek wil. My hart sê ek wil, maar my verstand sê bly weg. Wie het dat dag experience?
En ons weet, ons het daai gevoel, ek wil dit doen, maar my verstand sê nee. Waar bly die Here? In die verstand of in die gees? Hy bly in die gees van die mens. Ons is te geneig om gelei te word deur die siel. Die siel heers oor ons. Die siel sê, gee my kos. Die siel sê, gee my vroue. Die siel sê, gee my musiek. Die siel sê, gee my chocolate. Die siel sê, gee my. Hy demand. En die vlees sê, ja asseblief, ja asseblief. En die gees roep uit en sê, gee ons die woord, gee ons die Here. En hy roep alleen. Van die vlees sê, nee, ek wil eerder kos, drank, seks, musiek. Die vlees en die siel kom vinnig in 'n unity. En die geesmens roep en sê, ek soek die woord. Dis Hebreërs 4 vers 12. Amen. Ons moet, laat ons siel, moet saamstem met ons gees. Ons gees en ons siel moet saam begin praat. We must separate, ons moet hulle eers skei, sodat ons kan sien waar die probleem is. Die siel staan stil terwyl die geesman wil groei. En wanneer ons dit kan besef, dan sal dit gebeur dat die gees sal wakker word en hy sal begin voedsel gee aan die siel en die siel sal in plek begin val. Monay, hou jy die tyd dop vir my? Hierdie gaan het definitief in 2 deel te wees. Ek het vir Monay gesê, hou my tyd dop, 25 minutes, show me, you got 5 minutes left. 3 Johannes 1 vers 2. 3 Johannes 1 vers 2. 3 John 1 verse 2. Beloved, luister, geliefdes, beloved. Kyk hoe mooi praat die Here met ons. Beloved, I pray that you may prosper. Ek bid dat jy oorvloed het in alle dinge, in all things, and be in health, just as your soul prospers. Hello? It didn't say just as your spirit prospers, it says just as your soul prospers. You want to know why the body of Christ looks like the world? Because our soul doesn't prosper by the word. It's prospering by the world standards. It's meeting the world standards. Our thoughts are worldly. Ons gedagtes is net soos die wêreldsinne. En ons geesmens probeer deurdring, maar is te swak om alleen deur te bring. En daarom sien ons nie 'n oorwinning en 'n oorvloed nie. Ons sien 'n tekorte. En die tekorte is die gees is vol van God en reg om in oorvloed te bly, maar die siel is vertraag. Sê vir iemand, ons is sielsiek. We are soul sick. We need the Holy Spirit to grab hold of our soul. Because it says, when our soul prospers, even our bodies will be healthy. Hello? So what's the problem? It's not the spirit, it's not the flesh, it's the soul that needs to be ministered to. En vandag wil ek vir julle vra, please, 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 allow this word to touch your soul. Yes, it will touch your spirit. Monet and Stefan have prayed this morning, but I'm praying that you hear this very clearly this morning. May the word of God not only touch your spirit, man, but may the word of God renew your soul.
The Bible says, renew your minds according to the word of God, not by the ways of the world. Maar ons lees die woord van God, maar ons lees hom met 'n wêreldsoog en 'n wêreldsverstand, en ons sê, dit kan nie wees nie. En daarom kan die demone vir Jesus uitken, maar die Christen weet nie wie is Jesus nie. Ek hoor mense daagliks vir my sê, hulle hoor nie God se stem nie. Maak net die Bybel oop, jy sal dit duidelik hoor. Dis is God se stem. Weet jy hoekom is ons op medikasie vir sielsiektes? Because ons gees wil een ding doen, maar ons verstand wil die wêreld volg. En as jy die wêreld volg, is jy dood. Die vlees is dood. The flesh is dead. Hallo? The way of flesh is death. Do not follow flesh. Do not follow the way of the world. You've got to renew this mind. Otherwise we are soul sick. En ek en jy het 'n vertraging in ons siel. Dit wil nie die woord van God aanvaar nie. Dis te maklik om die nuus aan te sit, boereraad te volg, CNN's fake news te volg. Dis te maklik om te hoor wat daai ou gesê het vir daai ou, wat daai ou gesê het vir, en ek dink dit het so iets gegaan, en ons maak nog ons eie stertjie daarby aan vas, en op die einde het ons nie eers die waarheid van die leuen wat vertel is nie. Ons het 'n leuen van die leuen. En dan wonder ons hoekom is ons siel nie die kapasiteit om die woord van God te vat nie. We need to ask God to bring his two-edged sword and split our spirit and our soul today, so that he can bring the truth of the word of God to our soul. Ons moet hom vra, Here, skei my siel en gees, sodat my siel vandag kan wakker word, en dat die lig van God op my siel kan skyn, dat ek vernuwing kan kry in my siel, dat ek die woord anders te kan begin lees, dat my gees en my siel een kan word, en glo soos wat ek moet glo, en die woord van God vashou soos wat ek moet vashou, en dan sal ek liggaamlik en vleeslik ook in oorwinning wees. En ek hoor die gemeente sê, Amen. Sure, that's good preaching, even I have to say it myself. Prosperity is not money, but prosperity is money. It's not only money, it's everything. I said it just now, but prosperity is not only money, but it is money. It's a big part of prosperity. Show me a person that prospers that has nothing. No. There's got to be a balance between being rich with money and losing everything else, or having everything else and no money. Both are poor. We have to have a balance in our life. It's not wrong to have money. It's wrong to love money. Is julle saam met my? Wie hier wil nie geld hê nie? Wie hier het meer as genoeg geld? Hans, sit net gou die offerande baadjie dan. Maak net 'n grap, julle. Prosperity means to live a full life and to take care of every aspect of our whole being. Prosperity is when my whole being, body, soul, and spirit are prospering. Body, soul, and spirit. Are you ready to prosper today in body, soul, and spirit? Are you? Johannes 10 vers 10 het ek klaar gesê, live in abundance. Jesus sê, ek het gekom om hier die lewe en die lewe in oorvloed te gee. Baie mense fokus aan
Die vyand het, die eerste gedeelte, die vyand het gekom om te steel, om, ek kan nie die Afrikaans uitspreek, maar om dood te maak en te verwoes. But Jesus came to give us life. Life, that life means Zoe, Z-O-E, 2 kolletjies op die E. Daai Zoe beteken lewe soos wat Christus lewe. Is daar een van ons hier vandag wat kan sê, ek lewe in oorvloed soos Jesus Christus? Do we see that our mind needs renewing? Do we see that our mind needs to be separated from the Spirit so that the light of God's Word can touch our mind? Kan ons dit sien? En weet julle wat gaan gebeur? As ons na die nagmaaltafel toe kom vanoggend, gaan die nagmaal, die nuwe verbond, ons siel en ons gees divided, sodat die lig van God kan kom en dat dit een kan word soos wat God dit beplan het. Halleluja. Romeine 8 vers 16. Gaan ek te ver. The Spirit Himself testifies and confirms together with our spirit, assuring us that we are believers and children of God. 5. Ouch. That we are children of God. I got into the introduction so far. Ek wil die woord provision gebruik om hierdie boodskap te bring. Nie prosperity, maar provision, voorsiening. Ek gaan dit in Engels bring. Die P, pardoned. Romeine 8 vers 16 says we are pardoned. The Spirit Himself testifies and confirms together with our spirit that we are believers, are children of God. We are no longer sinners, but pardoned by God. What does it mean to be pardoned? It means to be forgiven. So, number 1, the P of provision. If we want to live a life of provision, we have to remember that we are pardoned. You and I have been pardoned. Now let me explain something to you. If I go to court and they prove me guilty, I go to jail for my sentence, or I get a fine, whatever it is. But if I go to court and they prove me innocent, then they set me free. But if I go to court and I'm proved guilty, but somebody says, I'll pay his fine, then I'm pardoned. I'm not innocent, but I'm pardoned. When I'm pardoned, it means that I walk away free and innocent, and somebody else pays my debt. Iemand anders te betaal my sonde. And I get a pardon. Not an innocent verdict, but a pardon verdict. Die bloed van Jesus het myne en joune en joune en joune en joune en joune en joune het elkeen van ons se sonde gepardon. Ons is nie innocent nie. We not got a verdict of innocence, we got a verdict of pardoned by the Most High God. Because the blood of Jesus, His Son, stands as the price that was needed to be paid for our death. We should have been sentenced to death, but He gives us life through the blood of Jesus. Today, understand this. You and I have been pardoned. Ons het daai vergifnis gekry. Do not live life limited because ek is gesondig en ek weet ek het verkeerd gedoen. Die Here paid the price. Die Here het die prys betaal. Leef in die oorvloed van God.
But you know what we have to do to stay in the providence of God? We have to stay close to God. You know what we do in church? We come to church on a Sunday, ons maak onsself gelukkig. Ons gaan huis toe en ons lewe soos die wêreld vir die res van die week. Ons drink, ons vloek, ons rook, ons skel, ons beklei met almal, ons suip, ons braai, ons gooi daai brandies een na die ander, ons vat daai pyp en ons rook hom laat die stof staan, ons oorvreet, ons lieg, ons bedrieg, ons kla, ons verneek ons vrouens, ons verneek ons mans, ons steel by 'n ander besigheid. Ons kroek die besigheid man, ons kroek mekaar. En dan wil ons Sondag kom en die Here moet gou vir ons seën. Mense. You want to live in prosperity, live the pardon. You don't get pardoned to go and sin again. When Jesus pardoned the woman that was caught in the act of adultery, he said to her, I judge you neither. Now go and sin no more. When will we, the church, stop sinning? I'm not talking about our nature. I'm talking when will we intentionally continue to sin? When will we stop it? I tell you what, some of us are going to intentionally stop sinning after the rapture happens. We're going to say, this is the lot. I warn us today, make a choice today. Hierdie is nie 'n popular message nie. Hierdie is 'n message om jou uit die hel uit te hou of uit die tribulation te hou en te sê, maak reg, Abba Vader kom terug vir sy kerk. Jesus Christus, die Seun van God, kom terug vir ons. En as ons in prosperity wil lewe, as ons sy oorvloed wil lewe, begin dit, aanvaar sy pardon en draai om en lewe 'n ander lewe. Have I got a chance for one more? Just one more. I'll send the scriptures and I'm not going to go through that whole scripture. Let me just find this last one. Lack and poverty is not in our spirit. Our spirit cannot be full of Jesus and have lack and poverty in it. Lack and poverty is not in the spirit, man. You know where it is? In the soul. If you're experiencing lack and poverty, deal with your soul. Renew the mind. And then number 2, and I'll stop at number 2, the R. P-R. I'm stopping with R. And then we'll carry on next week. Redeemed. We must be redeemed. What does it mean to redeem? If I've got a coupon that says you have got 1,000 rand to spend at Checkers, and I put it in my wallet and I never use it, is the coupon real? Yes. Het hy waarde? Yes. Het hy sy doel gedoen? Nee. En so is ons. We live redeemed by the blood of Jesus. The price has been paid, but we never use the ticket of redemption. Ons bly in die tronk van gevangenis, ons bly in die tronk van minderheid, ons bly in die tronk van die wêreldse besluite oor ons, en ons kom nie tot ons verlossing en ons oorwinning nie, because ons siel kan nie verstaan wat God vir ons gedoen het nie. Die gees verstaan dit, maar ons siel kan dit nie verstaan nie. Hou op die woord te lees met die siel. Lees met die gees en laat die gees die siel voed. Iemand sê tog net halleluja. Hoor julle wat ek vandag sê?
Hoor julle wat die woord van God sê vandag? Ek sal klaarmaak met hierdie skrif en dan nogmaal toe gaan. Redeemed. Romans 8:19-23. For even the whole creation, all of nature, awaits eagerly for the children of God to be revealed. For the creation was subject to frustration and futility, not willingly, but because some intentional fault on its part, but by the will of him who subjected it, in hope that the creation itself will also be freed from its bondage and decay, and gain entrance into the glorious freedom of being a child of God. For we know that the whole creation has been moaning together as in the pains of childbirth until now. And not only this, but we too, who have the first fruits of the Spirit, even we groan inwardly as we wait eagerly for the sign of our adoption as sons, the redemption and transformation of our body at the resurrection of Jesus Christ. We have been redeemed. You and I have been redeemed. Yes, this body will perish. Yes, this body will become ash unless we go on the rapture. But this body will stay behind. It's not going with, it's becoming dust in any case. Yes, this body is a limitation. But we've already been redeemed. We are already full of the Holy Spirit. We are already full of Jesus Christ. Live victorious because He paid the price for you and for me. He paid the price in full. Can somebody say amen? If we have been redeemed, why does the mind allow us to feel guilty? Why do we live with guilt? You know why Christians don't succeed in prosperity? Because we live with guilt. Ek verdien dit nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek het al hoeveel mense gevra, sal jy 'n woord bring? Sal jy, nee, my lewe het nog sonde. Ja, myne ook. Joune ook, voordat jy vir veroordeel. Daar's nie 'n persoon wat waardig is om hier te sit nie en te preek nie. As ons dink ons is waardig, het ons klaar gesondig. Dus die Heilige Gees in ons wat ons iets gee om te sê. Anders is ek net 'n klinkende simbaal wat geraas maak. But with the Holy Spirit in me, He anoints me to preach the gospel. We need not to feel guilty. We need to feel redeemed. We are pardoned and redeemed. Now, if you are pardoned and you are redeemed this morning, I'm going to stop there. I want to ask you, will you stand with me or not stand with me? Will you prepare your hearts for receiving communion? I'm going to stop the video for time's sake, but I'm going to carry on with communion. So God bless you, and I'm not going to preach the rest of the sermon until next week.